Παντεκάδα ρε. Έβαλε κομπούρ, εντάξει. Ο Σουράνης βίντεο θα μας... Σε κάτι, ίδια δεκάδα έβαλε. Els protocols marquen que les aficions visitants sempre entren als estadis en competició de Champions, doncs ben bé, 2 hores, Δεν καταλάβει τι σημαίνει, έτσι. cridaneres i sobretot ens agrada molt rebre en aquests moments a la gespa del Camp Nou aplaudits per encara que siguin pocs i milers de culers el porter del primer equip per trobar un aplaudiment per Puta bacha, puta bacha, saludar a tots els barcelonistes, encara pocs milers.